Zadarske jazine bile su tijesne za sve koji su poželjeli uživati u vrućim ritmovima Manu Chao. Neki su potegnuli čak preko oceana. Samo zbog koncerta iz Kanade, dug je to put. Manu Chao, koji je aktivist, navodno nije dopustio da cijena ulaznice bude skuplja od 195 kuna. To je posebno iznenadilo strance. Super je, u Njemačkoj bi karta bila mnogo skuplja. Bongo Bong je bio prva pjesma koju sam čula, logično, ne? I onda kasnije onak sam počela slušati kroz cijelu srednju školu, baš aktivno i evo, sad skoro se vraćam u prošlost. Pa jako mi je bliza, on je mediteranac i pomiješa sve te razne žanrove Mediterana i to se meni jako dopada. Kako on radi, vrlo je pozitivan, ima pozitivne poruke. I na zadarskom je koncertu bilo poruka Manua Marama s prekriženom svastikom i SOS za Jadran.